agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silukan yan? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontraken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti pakasaritaan ana pauluan. Sungsong! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Kitaan niyo anaimbag taglawlaw Ang mga no adda tinakadanon dito'y alukaw. Wan, Kapitana! Ha! Ay sos, agturong sa matan ni Kapitana dito'y ayanta. Anya? Oh my God! Aglamang ta! Tamangan no papidot na ta kadagiti tanod na. Paglamangan tangay, tatator ko ato. Makaamuditan, basta umay... Asinaw ti adda di talikudan dagiti datakkel a masetas. Ha! Ay sos, naspak! Ano ti aramidan ta? Di tagkut-kutay, kundi kan agsasaupay. No asino ka man nga adda dita? Rumwar kalaangay. Ha! Agturungan dito ayanta. Oh my God! Agtaray talaingan! Anya? Makamuditan! Basta umaikan! Tumaraytan Romanaw! Taray! Tanaw! Kamadong yaw dagijay! Makamuditan! Basta tumaray talatan! Saan tangag sardeng Romanaw! Ay na, awan, kasla mapog sa atin ti, angis ko, kasla niya kabailanan ti, umadang, mapugsatsan ti, angis ko, mauste lakaw na. Tata, di tagsard nga magna, makamatandatan. Hustaan, amangan no, mabadi ka kunti, dilak anak ka uy-aw, no ipilit na pailaeng itarayan dagiti tanaw. Anyang taramidan ta, tata. Kaya't kunti maturog. Di kaya agsard nga magna, tatator ko ato. Maturog akaw.
Inyid dayo matlatan di takarutan. Ni, aday tandag iti tanawd. Nasaya at talagsarbing kayon. Jesus, asidagdan ka data, tata. Aniya ti aramiden nyo itirwar iti kastoy nga oras ti rabiay. Kan... Agat arak kayaw nga agpadpada. Nagapo kami jay bar ni tata ambo, kapitana. Oray si karuman. Nasumuk mumutan ti agbartag. Kan magmagnaka pa iti adalam ti rabiay. Agawid kami kumaitahin, kapitana. Apay nga raw asaan kayo anagawid. Napan kayo pa'y laang ijay plaza a pumanag na. Kanapay nga intarayan yaw dagiti tanaw. Ikwa, nakitot kami lang, kapitana. Ammo ka din ipipito anapan ka na ginom akadwam ni Turkwataw. Saan, kapitana? Aniyan ti kasta nga ramid mo roman. Kasano nor urayin da kay jay balayaw. Kapitana? Oh, makita. Kaslaawan kadwana. Tamat maturog latan ti kukwaan na. Awaan ti bibiyang naken kakadwana. Tinapatagkan ko anak at maturog latan. Palabusan da ko man nagawid, kapitana. Siguradong or-urayin da kami ni Jibalay. Ala, agawid kan. Ngampay tulog ka kanagiti tanaw. Tapno sigurado nga agawid ka agpaiso, Roman. Inton bigatan nga ituloy tati agsarita. Kan kasaritak meten ni Pipitaw, maipapankan ka. Kapitana, di wala ko man kasarsarita na Uncle Pipito may papaniti daytaw. Tsak kaya ta may ramraman da, gapo kanya, kapitana. Ay, Lucia. Inakman-manan itimplaan pa iti kape. Anya, manun abaso ti inigo po a kape. Husto daytan, masobra am tupay ti uminom iti kape. Tapno jak nga ron makatorog amang oray kan ni Roman. Maturog kakit din. Laklakayanan da dya ka nakam. Saanan nga iso ti panunutam. Saan nga ron amabalain ajak panunutan kasak ti masalit kadag iti kakabagyak no dadakas amapasamak kan kuwana iti kaadana ditawi. Anyamot nga minun da dya ka nakam. Nay, logan mo tinagsardang iti batag. Huwag nga rod. Ay, mabit lang. Kita akman no asin ito umay dito yung balay iti kasto nga oras ti rabiek. Anya kamitan, Roman. Nagawid ka lang nga rodan ngam tanod pa itinangitulod kan ka. Kat inlogan da ka pa itilogan ti barangay. Mangibabain ka, mate. Pasensyan, Uncle Pipito. Niyamat tan. Naghalas ti angot mo, Roman. Agat chiko ka. Apay, anaginom kay ti arak. Uncle. Pinadas ko lang makaulaw maggayam. May kalaeng di tayo sorot-sorot na sumok mo matan ti minom iti arak. Uncle? Agsublikan iti Hawaii. Nukas tamot lang tan aramidam ditaw. Di ka kuman agungot, Uncle Pipito. Pinagustwak lang ni Tata Torquato. Anya? Ni Torquato tinangisongsong kan ka? Saan kayo kuman na makaungot kan na, Uncle Pipito? Kasanodyak makaungot iti dadya tao katlaklakayan na songsong. Agsagala kanyak dadya Torquato. Uncle, tiyo kuman napapahan ni Tata Torquato, tagayim kun dayjay. Kalokuan? Makigayam kan iti amin. Tikbalang, aswang, kapre, kaskadaan sisay. Aray makigayam ka pa iti bukang. Puwera ka ni Torquato. Tanapang pangit pa iti ugali day dyan iti tikbalang, aswang, kapre, kaskadaan sisit, kaskada bukang. Nabatam!
Ay nabigat ko man tapno mapapispis ako ni Torquataw. Anya ka ka di Pipitaw. Day takit din, ti di mo may turturugan. Kaya't ko nga rodan napapispisan ni Torquataw. Just kinadataw. Maturog ka nga rudan, tapno day pigsam. Tano na puyatan ka ama panijayan ni Torquato amang sungat. Kat amang ano puyutan na kalaang, maitayab kan ama ipulasit. Sobra ka matlaw siya. Tagiba si tendak matlaw na yan. Katuan mat, isa maturog kakit din. Walain! Heh! O minumak to itibait kami sa apang papigsa. Tapno ada ipigsak amang irik-irik ka ni Torquataw. Ay na! Agburbur at talaga tidarak kan kwa na! Kumukulaw! Anay ka, nagsakit ti ulok anak karieng. Ay, anya matente kastoy. Imbes amayat tirik na nga agrieng. Nagsakit ki din ti ulok. Tatang, nasayata na ka rin kayon. Ha? Adda ka magayam dito'y balay, Gerald. Wana, nasaunin na ng kanyak at tinilido kayo dagiti tano di dirabe. Ha? Isa kinuyig kong dagiti tano da nang yawid kada kayo diti balayaw. Ta sigurado agwala kayo manahen no ipanda kayo iji barangay jail. Huh? Nasaya at inyawid dak dito'y balay kaw. Tatang, talaga ka di yung sardengat di mapapanagin inom iti arak iti bar? Apay ayakit dayta nga ruden ti ragragsak ko. Lakayak nga ruden. Iso abaybay anak amangin joy iti biyag ko. No oray pakadaksan nyo. Saan ko mat apakadaksan no aginjoyak iti biyag ko? Ti pakadaksak ket no pakibiyangan dak launay. Kat no insungsung yu pa yan ni Roman aka-anakan ni Tata Pepito. Anya nga insungsong? Isursurok laeng mat nga aginjoy bayat ti kaadana dito'y surot-surot. Ay, anay ko. Nagsakit at talaga ti ulok. Makita yo, awan, dinasayat ngayit dun ti arak kata kayo. Ikan na kayo lang iti saksakitan nyo. Ay, sa dingan nakman, Gerald. Dinak-sirmo-sirmo na nakasta. Ikanak man kiday tinapudot adanaom tanay. Ay na nagsakit ti ulok. Kuno ikanak iti digaw ti tinola ta iso ti kayat kaw. Awan, ti digaw tatang. No kaya ti digaw, da kayon ti mang tiliw iji atap a native amanok. Sayon to partsyan kanilutaw. Anya? Nagsakit lang aro din ti ulok. Siyak paila ti mang kamat amang tiliw ijay manok. Sakon to paila partyan ken ilutaw. Anya kamutin, Gerald. Sobramat apan ng parigat mon kanyak. Una, tapno mawagwag day ta bagiyo tatang. Iso ano kaya ti tagsiday ti tinula? Ingkay kamata na natiliwan jay manok tatang. Ha? Tata Pipito, da kayo mait? Nagsapa kayo man may dito ayan ni tatang? Wen, tadadak kalabasol di song nga amam kanyak, Gerald. Ha? Apa yung tata? Laklakayan nga rod asong di amam maestraw. Iso amabaling ka di amakasaritak. Nakailad pa lagi di salas, kalpasan na nagkape tata. Anya nga minti narabi ni tatang, apakaluksawan nyo launay tata. Song nga rod di amam. En song na di ka anakak amapan aginom itibar. Ah? Isari ingam nga rod di amam naging tuturog ta kasaritak itinalapat. Anya kamutin, Gerald. Imbagam kumakin ni Pipito nga awanak Sa anak nga olbud tatang. Isa mapan kayo lang ni Jenny Tata Pipito. Tagsarita kayo na imbag. Ay, manjak. Tatang, sana pumanaw ni Tata Pipito no saan kayo arumar. Isa arumar kayo nga ruden, takasarita yo.
Ay, anyamot tinday di at tao. Turkwataw, rumor ka ditan. Kunak tupay ka. Baybayam dita. Bibiyang ko ngay kang kuana. Turkwataw, rumor ka ditan kunak, ta sarita tayo tinalapat. Ha? Kunamlan adda kaya na kanyak. Tatang, mapan kayon iti ay ni Tata Pipito. Ng pangasiyaw, tagsarita kayo na sayahat. Agpakumbaba kayo, no kasarita na kayo, tapnawan tirire. Kalukuan. Sino kumangay da di apipitaw? Tapno agpakumbaba akang kuana. Ha? Naglaingan ngay da di apipiet. Kunamlan na sino kamatan nga umay mangsung at kanyak dito'y balay ka. Awan manaknakam mo abot tiyog. Hoy, foul day ta. Apay ngay nga aguyaw ka. Agpasumat, awan manaknakam mo nang isungsung iti kaanakak. Saan nga gininom day nga mensirak mo kit din iti inuman? Kita dangarod kwarta na. Makitam, di kwarta na ti makagapaw iso nga insungsung mo. Kayat mo ti kwarta di kaanakak. Uray ata saan mo mat a kwarta da jay? Kwarta ni Roman. Hay, Torquataw, di mo as-asit gandi kaanakak no, di mo kayat ni reklamo ka. Apay, ubeng abaset jay ka anakam. No kasta, itol-toloy mulat na ti panang isungsung mo kankwana. Saan ko nga isungsungsong ta kayat namat? Sige, manipod ita, saan tan nga agayam. Diyak kasapulan ti sungsong alaklakayan abot tiyog agayam. Nakarkaro ajak kasapulan ti pipiit agayem. No di na kayat agayem, di salang. Awan na sakit abakrang kaw. Apay adin, dinanog mo ti bakrang kaw. Aday ko. Kung namat, asaan sakit ti bakrang mo no saan tan nga agayam. Kat saan mat talaga? Saan tupay sakit ti danog mo iti bakrang kaw? Kasla angin laeng. Basta, Gusto na? Aglablabas kan pipitaw? Anay ko, Apayin, Tatang? Anyat nasakit ka na kayo? nagsakit nga raw ti bakrang kaw. Anyat na pasama ka na kayo? Nagrigat to ngamin ti agpamarang. Ang muna yan, nagsakit talaga. Kunak no natukol ti bakrang kaw. Pipiit, ngam nasakit magayam ti danog na. Tapasig at tulang jay gemgem na. Kinabil na kayo ni Tata Pipito? Ha? Ay saan? Oray pa'y kabilin nakdayay, tadyak ikarkarik na. Anay ko. Anya nga rod kan anayin nyo. Ay, awan day tao nadungpar ko laeng jay pustay. Iso nagsakit to'y bakrang kao. Ay, anay ko. ay, anya ti masapol mo ambaw. Uro rayak, jay ka na ka mapanagbayad ijinautang na jay barko. Hanggang di madlamayan. Iso nga imayak dito yan nyo, Pipito. Nakautang ni Roman ijay barmaw. Kasta nga rod. Kung anak po ka, jay pita ka na. Iso asan nga nakabayad, hindi napandan na ginom ijay barko, kada ituro ka raw. Anya, napukaw pa'y tipita ka na. Wain, Pepito, ay sumulti ko na. Ngam dyan mo nagsasaway tipod na. Ang mga no, kunan na lang da jay. Saan nga albod ni Roman aka nakakambaw? Ngam no napukaw di pitaka na. Sigurado nga rod nga adda tinangala. Awanan to'y bibiyang ko iti data. Basta agbayad ang di ka na kami ti utang na iji barkaw. Saan ani Roman ti singiram? Nay, apay kumasaan ka ti sumot ti naginam.
Jay nagisungsungkan kuha na nga aginom ti singiram, ta saan mo't amakadanon ijay barmo ni Roman no saan agapo ka ni Torquato. Iso ati rumbang ngarod nga agbayad kat ni Torquato asongsaw. Anya taramidan ni Torquato no singiran ni Ambo. Pagbanagan ti kinasungsong na. Gagayem, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Sungsong! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Musika ken sound effects, JR. Insurat ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Sagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!